Kajing nyale ke badang shen hapdeng ka India bat ke Pakistan. Kala pen pau syai ya kajing bom yahap ke bakrau. Haka bor sipai hapdeng kini ki arteli kiri. Ka India kala sedang ya ka operation sindur. Hadin jing syak tumbor jong kileno pahalgam. Lengba kane kajing kendra ka India kala penduk pendam no ya ki kendai ligi kitem leno. Jong ka Laskar e Taiba bat ke Jais di Muhammad Pakistan. Henry ke Pakistan kelak persyang klem urlong pan penpai kelak persyak ya ka India. Hadin kata ka India kelak akhir tma ya ki khatwe tili ki kitem sipai Pakistan. Ha ka ba ki la sa ha ka jinjot. Kani ka kentup ya ki Nur Khan Airbase ka badon pedeng jong ka Pakistan. Ka barat Shimba ka de ka Jaka Sanchar jong ka sipai Pakistan. Kini ka jing syak tumbor kelak penting ya ke Pakistan hadu bakala kerbat menyerap nakari Amerika. Katkum ka kubor jong ka Hindustan Times laong ba hadin ke jing syak akhir tma Nur Khan Airbase arawal pindi peserta Modi kelarai ban nom penjur susu ya kani ke jing namar baka Pakistan kamla ban yarengkat bat ka India. La kedeu ba ya ke jing syak rem jong ka Pakistan la ban theo Daka jing persyang jong sekretari jong ka US Marco Rubio banyak kendu menteri kambari ka India US Jaishankar bat ya NSA Ajit Dawal haka step jong ka sekretari me ka India kelesiat daki namding baklan bor haka Nur Khan Airbase haka formen step jong ka sekretari me haka te kaju kasni haka por sipo beje like Prime Minister. Director General of Military Operation DGMO ke Pakistan Kashif Adulal ulakam haka phone call sya uparalog jong na India ba ula don kajing sim jing tip syafang bra nawal Karachi MI Intelligence Henry Kadba u DGMO jong ke Pakistan udang persyang ban berngem ban pensyutom ben kaliang jong ka India kam syam la singukya bat kala pen krek pura ya katma la sungtu ba haba menteri bari Rubio ula pentip syafang kajing kwa jong ke Pakistan ban benjur ya kajing sanget ma menteri bari US Jaishankar ula jubab dak bas kem hendai daka akor bakum kane kajing terwa kandon kam ban wanung ba kelenti jong ka DGMO namar partisipai kidei ibayalam ya kajing ya trekam haka ju kepor ka India kala ino ya kajing hot food na menteri kambari jong ka Pakistan pat kiri kiba ya telang tenrai ha Islamabad daka ba kentu ban sange no ya kajing ya le Russia.